Bismillah. Давай, таке. Ким екен е? Оор гинэ юм. Салмағы 830 кг мынакей. Жоқ. Ол кеткен бе? Жаман оор гинэ. Оор гинэ юм. Мұны көтеріш қиын. Бұл 830, бұл болса 780 кг. Қожоңқы аталысын су самырдағы көтерген су тегермен ташы. Мұны мындай қылғанда, бұл таш тетігін алдында тұрғанда екі. Тегермен жарғылшақты сияқты болып тұрады да, ондай болды. Мұнан тетігі тебереміз әтім, ондай тұрбай бе? Шындай положениеде болғанда. Анан тиги баягы узун таш ат мамы ташты койгон да. Ал 630 кг. Мындан жеңилирээк ал. Суу самырда таш. Өзүңүз жөнүндө айтып койбойсузбу? Мамбеталиев Султанбек Шамилович болом. Спорттун кайсы түрүнөн машыгасыз? Пауэрлифтинг, тяжелый спорт менен машыгам. Жашыңыз? Жашым 37-де. Жакшы. Кожоңко аталган ташын көтөрүп көрөйүн деп аракет кылып. Аракет кылайын дегем. Ошо кичине бул салмагы оорураак экен. Эң оор таштардын бири да бул. 630 килограммга даярданып келгем, ошону көтөргөнгө. Аны көтөрө алат экенмин. Муну кичине болсо жылдап. Бул ыңгайсыздау экен, бул карманга да вообще неудобно экен бул. Огул эмеде манжаларга күч келет. Чисто пальчиктерге күч келет экен. Бул манжаларга күч келип калат. Тигини көтөрмөгө кичине кыймыл каттым, тигин көтөрдүм. Бир 2 сантиметрге мындай өнтөппөй. Тиги болсо 200 килограммга жеңилирээк. Бул жерден дагы көрүнүш. Бел абайлаңыз. Белди бар экен эмес. 1 2 3. Шакин, внизу шакин чистасың мой. Скайра келечи. Шейк кол кетти. Мун жер орон эчтеке жок ба? Алып кетти. Çok eşteki. Кана? Bildiğin gibi ayağı oldu. Neyse giyiyor onu. Saç pati de zalt.